Inakman ibinsa-binsa tuirik mawatang kuma. Apo Diyos, tulungan na patid kerem daytoy ngarik na sikati tumangada sapay kuma takasyana mantetep danan luwa mangibaga adat kaungga sipod pa'y nanakmana rigat naganak nakit kita agluada ikimit kon mata marig na sakripisyo daging rigat inanusa di nag-iskwela nagatulpo sa nag-abroda makatulong di ka pamilya tapno pa nagbiyak ket no more as narigan biag ditoy abroad ilimo versus dolyar ano sang malpas kontratam bulan tawen iurayem bakasyon mo madanon manen sa pamilya makadinamon iliw mo may parik na adu atawen panakaisinang asyak pa'y panpanunuten idwani mapantitawen sarili malipatamon surun kan jaw tilak ami mo sapay kuman maawatan yun nuisen lae may sumbat ko ngim oray nukasta naragsaka naganak na subada inyo pa'y dispensaren na palabas at tawtawan numaminsan nakalipaten tarigagay ko matong palaeng agyaman na amakin ina an anusyo ken balbalaka Diyo ditoy abroad pinanpanunod ko ta kayo di inspirasyon ko.